O loo faaauau pea le tape faasolosolo le Eletise le motu atoa Upolu. Ai whianga i le atunu uma le tūlanga o a whianga o le atunu i le whetuna inga tau i whaalawe whaanatinati o nol whale tonu le Eletise pe una tūlai mai ai talu le masina na te nei. O le asoana na whina tu e tau nu ni afi o loo whaatupe mai fiti e whesosoani le whaafita auli e whaatali le tau nu mai o ni afi te tele o loo whaatau mai saina e te tau na tau nu ia au kuso. E silia male se 10 miliona tā lau o whaamaonia na whaatau ai afi ia mai saina. Mai te tau na tu e whaafo i ele Eletise le tūlanga i te tau na iai. Pe ta iwa whaalia le whaata malo le EPC i le wainga o afi te tele, ai mai se afi na whaatawina ma whaapipi i le tausanga i lua afe se fulutolu, o nei fōlinga mai ele i whaiani ngā luenga mo o mia e mautino ele umi o leo ngāo i afi. Whaalia le pule silo le EPC o i afi, e te tauna tolu se fulutausanga le umi ele le iai, ai te tau fo iona siakina, pe ao i teimi whaatulanga ina, maua au sia e te tau iona toi siakina. E matua te lele a whaino le atunu i Upolu atoa e au fiei a inga ta itasi masini. Le wa whaaleanga ina o no le pepeso o le pawa. O le a whaino pisini si atoa i maleta mau a ingo le atunu o no le whaale tonu lo o iai nei le Eletise. Wa whaalia le palemia e tu sa male se fulu ono pasene o le tamau a ingo le atunu ua afia. O no le whaale tonu le Eletise pe ona tu lai mai. Ma a fuai fuai no mera e tu sa le male whaaselau miliona tala le a fianga le tamau a ingo le atunu o no le nei whaale tonu atu lai mai.